The wait is final over. Noneho rwakiburwatse. Igikombe cy'isi kigiye gutangira today. Isi yose isi hagarara. Amakipe y'ibihugu yose ari tayari ku kibuga. In this video ya Mifasa Research tugiye kureba ibintu bishyushye cyane. Ugomba kumenya leo big matches, the superstars. Nakubwiye ngo muri iki kiganiro cya Mifasa, muri video ya Mifasa si Mufasa, tugiye kureba ibintu bishyushye cyane. Ugomba kumenya rero amakipe akomeye, the superstars. The superstars ni ikipe ihabwa amahirwe menshi. I am Mifasa and let's dive into the World Cup. Umunsi wa mbere football ititangira ku muvuduko wo hejuru. Abakinnyi bose bakomeye b'Iburayi n'ahandi. Abakinnyi b'amakipe akomeye nka Arsenal, Manchester City n'izindi superstars bose baje bahagarariye ibihugu byabo bariye karongo. Kandi urabizi mu gikombe cy'isi nta kipe ntoya ibirimo. Every team is fighting for the country. Buri kipe ibirwana ku gihugu cyayo. Abatoza nabo baje bafite TikToks strategies zikomeye cyane. Nakubwiye ngo abatoza baje bafite amayeri n'uburyo bukomeye cyane ngo batabare kandi bazane abantu bakomeye, ndetse baje gutulumbura abanyezamu. Gutulumbura no byumve nk'ibintu biraho gutyo gusa no gucukumbura nyine abanyezamu. Urabizi ko kugira ngo utware igikombe cy'isi you need all the class goalkeeper. Ukeneye umuzamu muri class rwose, umuzamu ukomeye cyane. Abanyezamu bibitangaza nka Alisson Becker n'abandi uyu munsi nibo amaso y'ibihugu byabo babihanzeho. Ni uyu munsi abazamu bakomeye nka Alisson Becker nibo amaso y'ibihugu byabo rwose. Umunyezamu akora amakosa amwe gusa, the whole country is out. Umunyezamu akora amakosa amwe gusa ubundi igihugu rwose kikaba cyatashye. Ubushakashatsi bwa Mifasa bwerekana ko amakipe afite umutekano mu bwugarizi no mu bunyezamu. Iyo aya makipe rero ngafite ubwugarizi bukomeye cyane n'umunyezamu utajegajega, ariyo ahita atangira neza uyu munsi wa mbere. Umukino wa mbere ugiye kuba leo, wowe ubona ugenda gute? And iyi kipe ubona izatwara igikombe cy'isi? Drop your prediction hano muri comment if you are existed for the World Cup. Kandi ukaba ukunda Mifasa Research, guhita ukora subscribe, ukora like, share video n'abandi bafana. Enjoy the World Cup today. See you in the next analysis. Peace bro. No kuvuga ngo tugiye gusoza. Ohereza bagenzi bawe iyi video babwira ko tugiye kujya mu analysis. Amahoro abane namwe. Nitwa Mifasa, umwami w'imfunguzo, umurinzi w'imfunguzo. Ndabakunda cyane. Reka duhurire muri video y'ubutaha. Murakoze cyane.